Trener vjeruje da je to bila odlična predstava Ludogoreca i da imaju itekako dobre izglede danas u Zagrebu. Ovo je sastav Dinama za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka. Kelava je na vratima, zadnja linija Vrsaljko, Vida, Tonel i Banjez. Kaleljo će biti onaj čisti, pravi zadnji vezni, dok će Badelj zbog toga biti ofenzivniji nego u prvoj utakmici kada je na toj poziciji bio Kovačić. Kovačić se pomaknuo lijevo napred, tu su još Samir i Rukavina, te najistureniji u napadu je Fatos Bećiraj. Što se Ludogoreca tiče, to je momčad koja je odigrala jednu jako dobru utakmicu prije tjedan dana, pa većim dijelom su bili opasniji od modrih. U prvom poluvremenu nekoliko fantastičnih prigoda i to je ta 11-orka na vratima. Uroš Golubović, zadnja linija Minev na desnom beku, na lijevome Junior Sajsara, dva stopera Bart i Guldan. Taj Francuz Bart odigrao jako dobru utakmicu. Zadnji vezni su Đakov i Genčev. Genčev, jedan visok igrač, dolazi iz drugog plana, a najopasniji dio Ludogorecove ekipe je ova četvorka naprijed: Stojanov desno, Ivanov lijevo, Marcelinho između njih, te najistureniji naprijed Emil Garkov. Ta prva utakmica je otkrila dosta toga oko Ludogoreca. U 67. minuti zabio je Stojanov i onda Modre i Antu Čačića, tako ljudi kažu, spasio Ante Rukavina u 93. minuti. Suci dolaze iz Njemačke, Felix Zvajer uz pomoćnike Henšela i Steuavera. U toj je prvoj utakmici Rukavina, očekivalo se da će Ante Rukavina krenuti od prve minute, ali Tomečak je dobio prednost na desnoj strani veznog reda. Kako kaže Ante Čačić, želio je motoričnijeg igrača, jer takvi su i Stojanov i Ivanov na tim pozicijama na drugoj strani. I onda je u 89. minuti kod rezultata 1:0 za domaćine ušao Ante Rukavina, prvo spasio modru mrežu, potegao napred, skočio na ubačaj Samira i zabio u 3. minuti Sučeve nadoknade. 1:1 je rezultat koji itekako daje optimizam Dinamu u ovome uzvratu, ali 1:1 dosta skriva stvari koje su se događale u Bugarskoj. Problema su imali igrači Dinama sa veznim redom i napadom Ludogoreca, kao da Kovačić i Badelj nisu uspjeli uspostaviti ravnotežu u tom dijelu igre. Čak je Vida iznio dosta kritika na defenzivnu igru Samira. Sada je tu Kaleljo pravi razgraditelj protivničke igre. Inače, Ludogorec, par riječi o njemu ako ste propustili tu prvu utakmicu. Ludogorec je klub koji je prije 2 godine ušao u prvu bugarsku ligu. 2006. je zapravo krenuo uspon, eksplozija dolazi 2010. kada klub kupuje lokalni tajkun i milijunaš Kiril Domuščijev, o kojem se moglo dosta čitati u hrvatskim medijima u posljednje vrijeme. Odmah je uložio silne milijune, pokupovao nove igrače i te sezone odmah prvi put u povijesti ušao u prvu ligu. Sezonu nakon toga, naravno prvi put u povijesti, osvojio naslov prvaka Bugarske uz 10-ak skupih milijunskih pojačanja. Do 2010. Ludogorec je uglavnom tavorio u sredini 2. ili 3. lige. Danas se nada Ligi prvaka ili barem Europskoj ligi. Vidjeli ste i njihovog trenera, to je Ivajlo Petev, 34-godišnji nogometni stručnjak. S druge strane Ante Čačić, znatno stariji, znatno iskusniji, 25 godina stariji. Ante Čačić 59 godina. Uskoro će početi utakmica. Maksimir se još uvijek puni, na sjeveru ima nekoliko tisuća navijača. Ono što je novost je jedna mreža koju su organizatori ove utakmice iz Maksimirskog kluba postavili kako bi se borili protiv baklji. Cijela ta mreža pokriva donji dio sjeverne tribine u nadi da bi mogla zaustaviti eventualne baklje ako bi netko želio baciti na travnjak. I počela je utakmica, počela je uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka Dinamo Ludogorec. Tonel i Vida stoperi, desno lopta ide do Vrsaljka. Na lijevoj strani je i Banjez. Banjez koji odmah sada traži loptu da se ta igra raširi. Bilo je dosta najava iz Bugarske uoči ove utakmice. Ono što treba izdvojiti da nema apsolutno nikakvog prevelikog respekta ili bojazni gostiju spram Dinama, gdje je
gospodin Vrbanović, Šuker i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Igor Štimac. Nema nikakvog posebnog respekta prema Dinamu. Rekao je i Vajlo Petev da ovdje dolazi ofenzivno igrati, da dolazi napasti Dinamo, jer da je prva utakmica pravi pokazatelj da Ludogorec može protiv maksimirskih modrih. Davor Šuker je bio također spominjana momčad nakon te prve utakmice. Bio je gost Dinamove delegacije, dobio jedan veliki pljesak na stadionu Ludogorec Areni. Nakon utakmice jedna potpuno drugčija priča. Predsjednik Domuščijev je osuo drvlje i kamenje, posebno po Davoru Šukeru, optuživši ga da je mutio sa slupcima u poluvremenu i slično. Vrlo neprofesionalno, jako ružno je to zvučalo. Predsjednik HNS-a je naravno sve to dostojanstveno saslušao i mirno odgovorio nekoliko dana kasnije. Inače, tu utakmicu je sudio Čeh Radek Prihoda. Inače, Dinamo je bio jako dobro, ondje je primljen. Bugari su na početku predstavili Hrvatsku i njene ljepote na semaforu. Dinamo bogato predstavljen i najavljen kroz njegove povijesne uspjehe. Lijevo na vašem ekranu je malo prije spomenuti Kiril Domuščijev, predsjednik i apsolutni vladar apsolutist, možemo reći, u Ludogorecu. Očito gospodin Domuščijev još se nije navikao na pravila ponašanja u europskom nogometu. Zanimljivo, navodno je tražio i autogram gospodina Šukera. Sada jedno proigravanje na lijevu stranu prema Ivanovu. To su ti brzanci, Ivanov, Stojanov, Gargorov, zatim Marcelinho koji ima pravi nos za pogodak. Zabio je Dinamo u prvoj utakmici. Ubačaj u sredinu, Tonel. Samir, ima li prekršaja Samira nad Stojanovom? Nema. I mirno loptu hvata Ivan Kelava. Ibanjez, druga lopta prema Bećiraju. U prvoj utakmici prednost je dobio Duje Čop, sada Bećiraj. Minev. Jordan Minev, pa Svetoslav Đakov. Marcelinho. Lopta neprecizna prema Gargorovu. Kaleljo za Badelja, Milan Badelj. Puno se razgovaralo o sudbini Dinamova kapetana nakon ove utakmice. Navodno odlazi u Hamburg. Kovačić, Mateo Kovačić, i ovo je sada prekršaj nad Mateom Kovačićem. 4. minuta, ovo sada izgleda lijepo, fino vezni red Dinama. Vida prema Ibanjezu. Lučo Ibanjez. Ima li prekršaja? Ima prekršaj hrvatskog Argentinca. Što se tiče Milana Badelja, proteklih dana Badelj u Hamburg, Badelj iz Hamburga, trakavica oko njegova prelaska u Njemačku trajala je navodno do danas. Njemci su tražili da dođe čim prije, da dođe odmah. Nije se dogovorila ni plaća Dinamova veznjaka. No, Badelj i klub su željeli da kapetan odigra utakmice kvalifikacija do kraja. Danas su stigle informacije da je pao dogovor da bi Badelj trebao odmah nakon ove utakmice otputovati u Njemačku. Navodno je ponudu bio poslao i Fenerbahče, oko 4,5 milijuna eura. Javila se i Sampdoria. Tonel, pa Vida. Sada pogreška Dinamovih igrača. Vida ispravlja, Samir. Imali sada više prostora. Samir za Badelja. Traži loptu Rukavina. Badelj.
Lopta za Ludogorec, aut za goste. Skroz natrag prema Guldanu, pa zatim vratar Uroš Golubović. Bart, Jean-Luc Aleksandar Bart, Francuz, odličan stoper, došao iz Liteksa, igrao još prije u Saint-Etienne-u. Genčev, sada pogreška Ibanjeza, prigoda za Ludogorec, ubacivanje i velika 100% prigoda za goste. To je 7. minuta, što je sada promašio kapetan Ludogoreca Emil Gargorov. Pogledajte, ispao je Ibanjez, lopta je došla do Ivana Stojanova, odlično proigravanje za Emila Gargorova i Dinamo imao puno sreće. Emil Gargorov, 31-godišnji napadač koji je igrao i u Strasburu, Univerziteti Krajova, u CSKA Moskvi. 2002. potpisao za CSKA gdje je bio jedan od najboljih igrača, 57 golova u 121 nastupu. Dinamo nije odigrao posebno dobro tu utakmicu u Bugarskoj, ali nije briljirao niti u prvom kolu prvenstva Hrvatske. 1-1 protiv Intera, niti igre, niti prigoda, niti golova, osim Samirova u 16. minuti. Đakov nije stigao do lopte. Ivan Stojanov. Ibanjez, dobro su pokriveni igrači Dinama. Bećira je uspio primiti loptu, puno jači Bećiraj od svog čuvara, od Jordana Mineva. Sada duga lopta prema Rukavini, dobro primanje Ante Rukavine. Vrsaljko mu dolazi pomoći, Vrsaljko, Rukavina, dupli pas sa Vrsaljkom, Bećiraj je na prvoj vratnici, ubačaj, nema niti šanse za pogodak, niti kornera. Već treći put gosti vraćaju loptu Urošu Goluboviću, ne libe se toga. Puni se i dalje Maksimirski stadion, sada već možda 17.000 gledatelja. Ima i Bad Blue Boysa na ovom sjeveru, zauzeli su jedan dio istočne tribine, to treba naglasiti. Zaleđe je bilo, tako je. Zaleđe Gargorova. Još jednom ta velika prigoda Ludogorca iz 7. minute utakmice. Gargorov, aktivan je po desnoj strani Ivan Stojanov. Ibanjez je sada koncentriran, Ibanjez. Genčev, lopta za goste. Ante Čačić tvrdi da nije otvorio novine od prve utakmice, da nije čitao niti portale nakon remija u Bugarskoj, zatvorio se potpuno. Očekivao je naravno kritike.
Minev. Nastavlja se napad bugarskog prvaka. Kaleljo. I bit će prekršaj. Je li to bio Tonel? Još jedna izgledna situacija za Ludogorec. Povlačenje, ali ne Tonela, rukom je protivnika povukao Lučo Ibanjez. Opasna situacija, ima dobrih skakača u sastavu bugarskog prvaka, prvenstveno Stanislav Genčev i Francuz Jean-Luc Bart. Stojanov i Ivanov su kraj lopte. Stojanov, ubačaj Stojanova i pogodak. Ubačaj Stojanova i pogodak. 1:0 vode gosti. Strijelac Emil Gargorov, ako nije zabio u 7. jest u 12. minuti. Loše to izgleda zaista od samoga početka što se Dinamove igre tiče. Ponovno obrana ne djeluje dobro, ponovno taj defenzivni dio ne djeluje dobro. Da vidimo, ušao je Gargorov prije Kelave, Kelava otišao u prazno. Ne znam ko je tamo zakasnio na Gargorova, koristi to strijelac bugarske momčadi, bio je tu Fatos Bećiraj i Ludogorec u Maksimiru vodi 1:0. Ima još puno vremena, pogodak je pao u 12. minuti. Minev, pa Bart, Guldan. Bart. Sve ono što su gosti najavljivali da će krenuti ofenzivno napadački, za sada i ostvaruju. Emil Gargorov prošle sezone u 26 nastupa, 13 pogodaka. Prejaka lopta prema Bećiraju. Sajsara. Prekršaj nad Samirom. Prekršaj Barta. Rukavina. Jači u igri tijelom Sajsara. Brazilac Junior Sajsara. Agresivan Kovačić. Minev. Očito je pred Dinamom još jedna teška utakmica, još jedna teška večer za modre navijače. Nakon 1:1 u gostima Maksimir je često gledao muku. Kolovoz 2003. drugo pretkolo Lige prvaka protiv Maribora. Slovenci su poveli da bi stoperi Milinović i Drpić preokrenuli. Dinamo prošao srpanj 2007. u Baku 1:1 sa Hazarom. Ponovno gosti ovdje poveli, tek u produžecima modri prošli. Vugrinec, Mandžukić, Tadić, strijelci, a zatim kolovoz 2009. Remi kod Red Bulla. Gosti slavili ovdje, Dinamo ispao te 2009. 2010. kolovoz treće pretkolo Lige prvaka, 1:1 kod Šerifa, 1:1 u Maksimiru i ispadanje nakon 11 teraca. To je taj vražji rezultat od 1:1 s kojim Dinamo za sad ima u posljednjih godina 50% sreće. Samir. Samir, dobro je ovo odigrao. Samir i Banjez, prigoda za ubačaj. Iza leđa je ova lopta otišla Bećiraja i Rukavine. Kaleljo, Mateo Kovačić i Banjez. Dinamo mora stvoriti pritisak. I Banjez.
Đakov, Minev, Stojanov. Prilično komotnoj situaciji su sada Bugari, mogu polako organizirati svoje napade, izvlačiti modru momčad. Badelj. Badelj sada prolazi Genčeva. Vrsaljko. Dupli pas s Badeljom. Badelj ubača i bit će korner za Dinamo. Korner za Dinamo, dolaze u 16-terac Vida, Tonel. Odstupnicu čuvaju, oni brži naravno, poput Kalelja i Banjeza. Sada situacija za Vidu i preko gola. Treba reći da je Dinamo imao dosta problema sa ozljedama i ozljedicama uoči utakmice. Pivarić je ozlijedio Mišić, nema ga niti na klupi. Tonel i Alis Pahić protiv Intera zaradili posjekotine na glavi. Šimunića i Leke nema što zbog ozljede, odnosno suspenzije. Samir je još u Bugarskoj igrao pod blokadom. Kovačića muči stopalo. Samir. Ali prolazak, kako su poručili iz uprave Dinama, je imperativ. Bećiraj sada prolazi, ulazi unutra Rukavina, Bećiraj i blokirao je to Bart. Stojanov. Mateo Kovačić, jedan od najperspektivnijih nogometaša u Hrvatskoj. Kada ode Milan Badelj iz Dinama, to je sada već zaista izvjesno, na Kovačiću će ostati puno veća odgovornost. Kaljeljo. Vrsaljko. Natrag za Kelavu. Kelava je zaista odlično branio za Dinamo posljednje vrijeme. No čini se da dio odgovornosti za primljeni pogodak ide na njegovu dušu. Ibanjez, imali povlačenja, bit će korner za Dinamo. Vrlo dobro djeluje ova strana, desna strana Ludogorecove obrane koju drže Minev i Bart. Novi korner za Dinamo, Samir, jedan balon, loše izveden korner Samira, ravno ruke Uroša Golubovića. Uroš Golubović, 36 godina, dolazi iz Srbije, bivši igrač Rada, Leotara, Spartaka iz Varne, Lokomotiva iz Sofije i Liteksa. Rukavina. Uz Rukavinu je Junior Sajsara. Spomenuo sam da je imperativ, da je Modra uprava poručila da je prolazak imperativ, bez toga se naravno gubi veliki novac, gube se velike utakmice, nema svjetala europske pozornice koja obično znači i bolju prodaju igrača. Dinamo bi bio osuđen samo na HNL do kraja sezone. Zdravko Mamić je baš zbog toga rekao da je ovo strašno važan ogled i da bi ispadanje imalo, kako on kaže, kataklizmičke posljedice. Kovačić, loptu traži Rukavina. Bećiraj na desnu stranu za Vrsaljka. Vida. Samir. Agresivno na Samira ide Genčev. Vrsaljko, Rukavina pokazuje rukom, traži dugu loptu. Dobro djeluje obrana Ludogorca. Genčev, Stanislav Genčev. Minev.
Svetoslav Đakov, jedan od onih koji je došao 2011. godine. On kao slobodan igrač potpisao na 2 godine. Sada je lopta kod Dinamove osmice, kod Kovačića i prekršaj napadača i strijelca Emila Gargorova. Emil Gargorov, jedan od najnižih igrača na ovoj utakmici. 168 cm, niži je samo Ivanov i on je uspio Dinamu zabiti glavu. Ivanov, uz njega je Vrsaljko. Ivanov, ubačaj Ivanova, tražio je iz drugog plana ponovno Emila Gargorova. Badelj, imali sada više prostora, može li Dinamo nešto brže organizirati? Nesporazum Badelja i Kovačića, ukrao je loptu Ivan Stojanov, prvi zvižduci na Maksimiru. Đakov. Minev i zaleđe. Tako je, bilo je to zaleđe Emila Gargorova. Može igrati veznog igrača, može igrati napadača, može igrati jedno čisto krilo, najviše na lijevoj strani. Vida. Ibanjez. Duga lopta na Rukavinu. Teško da će biti koristi od ovakvih proigravanja. Ovo je mirno smirio junior Sajsara. Junior Sajsara, Brazilac, pokretljiv, 23-godišnjak, u Evropu došao preko Gil Vicenta, portugalskog. Bugari su skrili loptu Dinamu, zvižduci sve češći, sve jači. Marcelinho, pokraj njega Vida, pomogao Vrsaljko, pogreška Vide. Malo je loptu ukrao Ivanov. Genčev u skoku, neometan, potpuno sam. Kovačić. Ibanjez, imali sada nešto više prostora na lijevoj strani. Pokretljiva je vezna linija Ludogorca. Rukavina. Kaleljo. Vrsaljko. Kovačić. Badelj traži Kovačić loptom od Badelja da se više priključi prema naprijed. Kaleljo, može li Kaleljo pucati? Vrsaljko i ništa. Ne pronalaze put prema protivničkom golu igrači Dinama. Samir. Kaleljo, imali prekršaja Genčeva, prednost je pustio njemački sudac. Samo prividno dominacija Dinama, Ludogorec se povukao, stoje čvrsto s 2 bloka ispred svog vratara koje modri ne mogu proći. I hoće li ovo biti žuti karton? Hoće žuti karton za Fatosa Bećiraja. Ante Čačić je u uvodu ovu utakmicu izjavio da želi da koncentracija u
obrambenom, defenzivnom dijelu cijele momčadi bude puno bolja, da se ne događaju pogreške kakve su bile u Ludogorcu i koje su gostima, koji su tada domaćinima davale šanse, iz kojih su zabili i pogodak, da se mora limitirati pas igra Ludogorca koja je poprilično po njemu schematizirana i upravo nakon Dinamovih pogrešaka je ponovno Ludogorec prijetio, takav pogodak su i zabili, zatim i ona prva prigoda u 7. minuti nakon pogreške Ibanjeza. Došlo je do nesporazuma na istočnoj tribini. Kritizirao je igru lijeve strane Modre momčadi u toj utakmici. Baš s te lijeve strane su dolazile akcije, opasne akcije Bugara i večeras. Kovačić. Badelj. Svi igrači gostiju iza lopte. Ibanjez. U 27. minuti smo. Zatvorili su se gosti. Kovačić. Kovačić prema Ibanjezu. Ibanjez, loš ubačaj Argentinca, Samir. Samir imali prostora na desnoj strani, vidio je to Samir. Vrsaljko, sada više prostora za ubačaj. Kovačić. Kovačić traži Kaleljo loptu. Kaleljo, ne smije Kaleljo izgubiti loptu sada. Može biti jako opasno. Idu Bugari u kontru. Vida je koncentriran. Marcelinho. Ponovno je Bećira i nagazio ovaj put Barta. Kaleljo. Badelj. U šprintu je Vrsaljko, fina lopta Badelja, Badelj, Vrsaljko, lopta za Ludogorec. Bugarsko prvenstvo još uvijek nije počelo, a prošlo Ludogorec je osvojio s bodom više od CSKA iz Sofije. To je bila jedna zaista infarktna završnica u posljednjem kolu. Prije posljednjeg kola CSKA je imao 2 boda viška, ali je gostovao na Ludogorec areni gdje je Ludogorec pobjedio rezultatom 1:0. Ivanov je zabio taj povijesni pogodak vrijedan naslova. Posjed lopte sada daleko na strani Dinama u posljednjih 10-ak minuta, ali nema pravih prigoda. Idemo do naše klupe, ovo je zaleđe gdje je Damir Salamon, da čujemo kakva je situacija na modroj klupi. Pa neću ispasti jako pametan ako kažem da je tu poprilično komorna situacija. Trener Čačić je na početku, osobito prvih 15 minuta, konstantno davao upute, osobito Ibanjezu, Bećiraju i Kovačiću. Međutim, u zadnjih 15 moglo bi se reći da je poprilično zašutio, pomalo kao rezigniran igrom svoje momčadi. S druge strane, bugarski trener Petev više manje cijelo ne šuti, on više radi pogledom. Dobro. Kaleljo. Rukavina. Došla je lopta do Vrsaljka. I prekršaj, tako je, prekršaj Ivana Stojanova.
Treba spomenuti da još 3 naša kluba nastupaju u drugim pretkolima Europske lige. Sutra Hajduk gostuje u Rigi kod Skonta. Hajdukovci nose 2 pogotka prednosti s Poljuda, sretno bijeli. Osijek ima najteži posao kod Kalmara. 3-1 je bilo za Kalmar. Ta utakmica je sutra u 19 sati. Hajduk igra u 20:30, dok Slaven Belupo ima 6-0 kod Sjevernih Iraca, kod Portdauna. Žuti karton Marcelinja. Mogu li Modri nešto iz prekida napraviti? I Banjez. 5 igrača Dinama u kaznenom prostoru Ludogorca. I Banjez će ubaciti. Ako već ne ide iz igre, ako se ne mogu probiti ti blokovi Bugara, možda može iz prekida. Badelj nije uspio pucati. I Banjez se već vratio. I Banjez, još jedna pogreška i Banjeza. Hoće li Modri to skupo platiti? Da vidimo, Kaleljo spašava. Luis Lučo i Banjez ne igra baš dobru utakmicu večeras. 2 njegove pogreške. Na svu sreću Dinamove momčadi niti jedna od tih pogrešaka nije bila kažnjena. Nastavlja se napad Bugara. Nema Kelava problema s ovom loptom. Badelj ne izgleda dobro. 33. minuta. 1-0 vodi Ludogorec i pa možemo reći 2 dobre prigode. Samir. Badelj pa Vrsaljko. I gol! Tko drugi nego spasitelj Ante Rukavina, 33. minuta, 1-1. Ponovno Ante Rukavina spašava Antu Čačića i konačno pljesak i zadovoljstvo na Maksimirskom stadionu. Urodio je plodom ovaj pritisak Dinama iz prve prave prigode. Modri su zabili. Ante Rukavina 1-1, vidjet ćemo sada ubačaj Vrsaljka. Samir nije došao do ove lopte i potpuno sam Ante Rukavina koji od primljenog pogotka više ne igra na ovoj desnoj strani nego se pridružio Bećiraju u samom vrhu napada. I Ante ponovno zabija glavom. Nisu česti trenuci kada Rukavina zabija glavom, a sada 2 pogotka u 2 utakmice. Bravo Ante, 1-1. Opet smo na samom početku, identičan rezultat kao u prvoj utakmici. Damire, je li sada bolje raspoloženje na modroj klupi? Pa da, raspoloženje naravno na naglo se popravilo. Izgleda kao da su se probudili iz mrtvih Dinamovi treneri, pomoćnici i kompletna klupa. Sajsinjo. Oprostite, ovo je Ivanov, vižljasti Ivanov. Ivanov, puno prostora na desnoj strani. Ima Stojanov. Genčev, ne vide ga igrači Ludogorca. Kao da je pao kamen sa srca ovim ljudima na zapadnoj tribini. Konačno osmijesi. Može li Dinamo sada iskoristiti ovaj momentum, ovu bolju igru u posljednjih 15 minuta i doći do vodećeg pogotka? Junior Sajsara. Part. Odmah je Ludogorec dignuo svoju zadnju liniju gotovo do centra, kao da su se psihički povukli, kao da je to bio jedan psihički voljni moment, a ne naredba trenera Ivajla Peteva. Kaznio ih je Ante Rukavina. Ponovno će ubaciti Stojanov. Vidjeli smo kako to radi u 7. minuti. Malo je dalje sada
ovaj prekršaj Stojanov na drugu vratnicu. Vida, kratak, velika prigoda, gostiju nevjerojatno, nevjerojatno. Ludogorec vodi 2-1. Ako sam dobro vidio, a jesam, to je Marcelinho, 36. minuta. Ponovno pogreška u modroj obrani. Kelava i brojni Dinamovi igrači traže pravdu kod njemačkog suca da vidimo je li tu bilo prekršaja nad Vidom. Pogodak za goste postigao igrač brojem 84 Marcelinho. Tu je bilo igranje rukom Marcelinha. To je čista ruka Marcelinha. Nevjerojatno da to nije vidio Felix Zweier. Marcelinho zabio u Bugarskoj, Marcelinho zabio u Zagrebu. Jesu li zli duhovi ponovno došli u Maksimir? Pogledajte sada još jednom, jest, Vida je ovdje bio kratak u skoku, to je činjenica, ali činjenica je da niti jedan od tri njemačka suca nije vidio igranje rukom Brazilca. Marcelinho, 9 pogodaka prošle sezone u pohodu na naslov prvaka Bugarske. Rekao sam da zabija važne pogodke. Dinamo, ako želi proći dalje, mora pobijediti. Tonel. Kaleljo. Vida. Tonel. Sve su brojni i ružni povici sa tribina Maksimirskog stadiona. Badelj. I biti će slobodan udarac za Dinamo. Ibanez će izvesti i ovaj prekid, ponovno 5-6 igrača Dinama u 16-tercu protivnika. Ibanez. Ibanez, ubačaj Ibaneza, visok u skoku Svetoslav Đakov, odnosno to nije bio, čini mi se, Marcelinho, možda jest, nije važno. Vrsaljko. Vrsaljko, ovo mora biti prekršaj, ne. Njemci su vidjeli igranje rukom Šime Vrsaljka. Bilo je dosta kritika u medijima spram Ante Čačića i njegove pripreme utakmice, prve utakmice u Bugarskoj. Spočitavalo mu se da nije otišao uživo pogledati Ludogorec, da je dao 2 dana slobodno igračima nakon priprema uoči prve utakmice. Sve bi to bilo zaboravljeno ako Dinamo danas ipak spasi ovu situaciju, ako pobjedi Ludogorec i prođe u treće pretkolo Lige prvaka. Uprava Dinama je otvoreno dala podršku treneru koji je rekao u razgovoru prije ove utakmice da potpuno je mirno pripremao ovaj ogled, da su itekako dobro proučili Bugare, da je nekoliko puta gledan video, no za sada
Ludogorec bolji od Dinama. Marcelinho. Izgubio je loptu Marcelinho od Kalelja. Mateo Kovačić. Kovačić između trojice. Kaleljo. Vrsaljko. Vrsaljko ima prostora. Ante Rukavina je sada otišao na desnu stranu. Rukavina je prošao Brazilca sa Isinja. Rukavina za Badelja. Pokušao je Milan Badelj iz prve. Nije prošlo. Vida mora izaći na juniora. Sada lijevi bek za desnoga, za Jordana Mineva. Minev, ponovno opasna situacija. Genčev je na desnoj strani, Minev puca. Lopta okolnim putem dolazi do Genčeva koji poslužuje Ivana Kelavu. Čovjek koji ne riskira, Ljubomir Gulda iz Žiline, naravno 2011. godine došao, kao i većina ovih igrača. Vrsaljko. Ogradio se Bećiraj, Bećiraj mora paziti, ima žuti karton. Vida. Genčev. Tek natražene Kalelja je Felix Cvajer dosudio igranje rukom Stanislava Genčeva. Kovačić. Samir. Samir izgleda zatvoreno. Badelj pokušaj ljevicom preko gola. Milan Badelj, o njegovoj igri, o njegovoj kreaciji uvelike ovisi igra Dinama. Sada pokraj sebe ima Kovačića, ima Samira, to bi po svim pravilima trebalo djelovati dobro. U posljednje 2 sezone, kada zabiju ili Samir ili Rukavina, Dinamo ne gubi. Neka se tradicija nastavi. Iako remi Dinamo nije dovoljan. Tonel. Kaleljo. Nešto više od minute do predaha. Badelj. Ponovno je Ludogorec stao čvrsto iza lopte. Vrsaljko. Bećiraj, sada je Rukavina usamljen u 16-tercu. Pridružuje mu se Samir. Kaleljo. Ima li prekršaja Vrsaljka? Aut za Dinamo? Nema. Badelj se trudi, pokušava. Tonel od Stojanova u aut. Badelj. Umrtvila se igra modrih, kao da jedni i drugi čekaju u predah. 2 minute sunčeve nadoknade će se još igrati u Maksimiru u prvom poluvremenu. Bećiraj. Koga Dinamo ima na klupi osim rezervnog vratara Mitrovića, Puljića, Demi, Peko, Ali Spahić, pokrivač i Duje Čop. Nameću se Duje Čop i možda Mehmed Ali Spahić kao moguće
zamjene u drugom poluvremenu. Još jedna dobra akcija gostiju, stigao je i Banjez tijelom zatvoriti Ivana Stojanova. Stojanov traži prekršaje, mislim da nema govora o tome. Zaleđe Bećiraja na drugoj strani. Fatos Bećiraj, Čop dobio prednost u Bugarskoj, Bećiraj je tada ušao u 56. minuti. Stojanov u aut. Samir za Vidu. Vida. Rukavina. Dinamo djeluje poprilično grogi nakon drugog primljenog pogotka. Bećiraj, je li bilo prekršaja? Fatosa Bećiraja, suci ne pokazuju ništa, lopta je došla do Uroša Golubovića. I kraj prvog poluvremena, prošlo je 45 minuta uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka. Ludogorec bolji, Ludogorec vodi 2-1 pogodcima Gargorova iz 12. i Marselinja iz 36. minute. Rukavina je zabio u 33. Mislim da svi navijači Dinama i ljubitelji nogometa u Hrvatskoj koji prate ovu utakmicu jasno vide da Dinamo ne izgleda dobro, da nije to izgledala dobro u prvih 45 minuta. Vidjet ćemo što će Ante Čačić poduzeti u poluvremenu za vrijeme ovog predaha. Hoće li odmah izlazi Luis Ibanez. Doći će sada do promjena u Dinamovoj formaciji. Vrsaljko na desnome beku, hoće li Vida otići sada na lijevu stranu, tako je. Tonel u sredini, pripomagat će mu Kaleljo. Dinamo igra s 3, ona prava, čista obrambena igrača. Ibanjez na klupu, Mehmeda Alispahić u igru. Traži još jači vezni red, očito Ante Čačić sada dobija jednog igrača više u sredini, a zbog prigovora i mahanja rukom žuti karton će dobiti Tonel, barem je tako gestikulirao njemački sudac, kao da se predomislio u posljednjem trenutku. Dobro, Tonel je prošao bez javne opomene. Alispahić, dobar vezni igrač, zna nogomet, sada ima zaista puno kreativaca u svojoj momčadi. Ante Čačić. Ali na širokom prostoru ostaju Vida, Tonel i Vrsaljko. Nema što čekati, Čačić mora riskirati. Ludogorec čini se nije instant projekt. Prije par dana otvorili su i nogometnu akademiju s, kažu, fantastičnim uvjetima. Cilj je dugogodišnja prisutnost u europskim natjecanjima, počev od ove sezone, ali s 2-3 domaća igrača iz svog pogona za nekoliko godina barem. Inače, Razgrad ima samo 33.000 stanovnika, a nalazi se u sjeveroistočnoj Bugarskoj. A vi gledate Orlove iz Razgrada, to je nadimak Ludogorecu, odnosno Ludogorcu. Stojanov, opasno Stojanov, dupli pas, pokušaj proigravanja petom Gargorova.
Kovačić, nema prekršaja, ostao je Kovačić na nogama, sada mora biti prekršaj, tako je, i ovo mora biti žuti karton za Svetoslava Đakova. To mu je posao, zadnji vezni, dobar profesionalni prekršaj za njegovu momčad Đakova. Žustro je došao do njega njemački sudac i onda stao, slično kao u situaciji s Tonelom, ali ovo je ipak malo drugčije. Kovačić je mogao proći. Nema žutog za bugarskog prvotimca. Vida. Badelj. Badelj za Kalelja. Kalelju sada potpuno povučen. Vidimo kako izgleda Dinamova momčad. Sada jedini na Dinamovoj polovici je Tonel. Vrsaljko je otišao jako napred. Ovo može biti izrazito opasno ako Gargorov dobije loptu, a upravo je dobio. Zatim Marcelinho šprinta po desnoj strani. Stojanov. Nema prekršaja. Lopta za Dinamo. Sada Dinamo možda ima više prostora. I zaustavio je igru Felix Cvajer. Ostao je ležati na travnjaku Marcelinho. Ne znam baš što mu se dogodilo, ima 28 godina. Marcelo Nascimento da Costa Marcelinho igra u Sae Caetanu, u Gremiju, inače rođen u Santa Cruzu. Izgleda da se radi o grču i sam je pao, nije bilo nikakvog kontakta s Marcelinhom. Je li grč, je li nešto puklo u nozi? Nema nosila za Marcelinha. Na klupi trener Ivajlo Petev ima Kozmina Mocija, obrambenog igrača, ima Franka Manga Gelu. Sjećate se vjerojatno Franka Didija Guele koji je igrao u Dinamu prije nekoliko sezona, nije baš ostavio dubok trag, otišao u Arminiju iz Bielefelda, zatim se skrasio u Bugarskoj. Prohodao je Marcelinho do out crte. Ipak čini se da se radi o grčevima i stežu mu fizioterapeuti nogu. Ali Spahić, Samir. Vrsaljko, siguran u skoku Vrsaljko, na drugoj strani Guldan, Vida. To je sada 3-5-2 formacija Dinama. Vrsaljko. Iako je Rukavina je još uvijek više na desnoj strani, ali izrazito ofenzivan i gurnut naprijed je Samir. Dosta rizika u Dinamovoj igri. Sada ima Ante Čačić. Vidimo sada skroz na desnoj strani. Iza Vide čeka svoju priliku Stojanov na širokom prostoru. Tonel, Vida. Kaleljo. Kao da je premalo kretanja bez lopte u Dinamovoj igri. Nemaju kome dati loptu igrači iz zadnjeg reda. Kaleljo ne može to povezati. Širi ruke Kovačić. Rukavina, ima li prekršaja? Ima.
Prekršaj nad Antom Rukavinom načinio je Ivanov. Miroslav Ivanov mučio se po manjim klubovima, zatim došao u Levski iz Sofije i onda došao u Ludogorec gdje je pronašao sebe i postao zapravo jedna desna ruka trenera na travnjaku, jedan od najstarijih igrača, ima 30 godina. Ubačaj je sada Alis Pahića i ozlijedio se teško vratar Uroš Golubović. Ovo teško shvatite pod navodnicima. Leži još jedan igrač Ludogorca na travnjaku. Taj igrač je pao sam od sebe. Jednako tako prilikom doskoka se za leđa uhvatio Uroš Golubović. Ne treba čuditi, pokušat će gosti ukrasti svaku sekundu koju mogu. Inače, Golubović za sebe kaže da je navijač Partizana, ali da je oduvijek htio zaigrati na Poljudu jer mu je Hajduk posebno drag. Njegova druga sezona u Ludogorcu, standardan vratar ove momčadi. Ima li sada prekršaja? Mora biti nad Kjelavom. Ovo bi morao biti žuti karton za kapetana Emila Gargorova. Tako je. Dosta neoprezno od strane Gargorova. Ludogorcu sigurno motiva ne nedostaje, osim onog sportskog, tu je i novčani. Gazda je najavio bogate premije za prolazak. Badelj. Vrsaljko, odnosno Alis Pahić, ispričavam se. Duga lopta prema Gargorovu. Kaleljo. Rukavina traži loptu u prostor. Rukavina je sigurno brži od Sajsare. Samir i prekršaj Stanislava Genčeva. Sada Vrsaljko. Potpuno na drugom dijelu terena od Alis Pahića. Bećiraj. Nema auta. Ludogorec je želio i uspio umrtviti igru u drugom poluvremenu. Kovačić ne zna što bi s loptom. Otvorio se Badelj. Lopta je došla do njega. Badelj, kod njega već dvojica. Samir i fino zatvoren od strane Barta i Guldana. Još jedna prosječna ili ispod prosječna utakmica Samira, takva je bila i u Bugarskoj. Marcelinho proigrava, traži kapetana Gargorova. Ima li 11-terca? Mislim da ne, da će žuti karton zbog simuliranja dobiti bugarski igrač Marcelinho. I to je drugi žuti karton. Ne, nije Marcelinho, to je Marcelinho, tako je, da vidimo. Marcelinho, drugi žuti karton. I Dinamo sada ima jednu novu šansu. Crveni karton za Marcelinha. Ludogorec ostaje s igračem manje. 57. minuta je na Maksimirskom stadionu. Da vidimo sada mogu li ovo Modri iskoristiti. Mogu li ovo Modri iskoristiti? Velika prigoda za povratak. Treba zabiti jedan pogodak, izjednačiti, pa onda što bude do kraja utakmice.
razmišljao Felix Cvajer i onda dodijelio žuti karton Brazilcu, kojeg sada još mora dodatno tjerati s travnjaka, jer ovaj ne želi jednostavno izaći. Dobro, evo, sada će valjda Marcelo Nascimento da Costa Marcelinho otići u svlačionicu. Upute Ivajla Peteva, kako sam rekao, svojoj desnoj ruci Miroslavu Ivanovu. Ljut je Marcelinho. Ovo ide na ruku Dinamu zbog one zamjene koju je načinio Ante Čačić. Sada bi možda bilo dobro još pojačati i napad. Duje Čop se zagrijava. Hoće li ovo razbuditi modru momčad? Vrsaljko. Samir traži loptu, ipak Vrsaljko za Tonela. Kovačić, Kaleljo, Rukavina. Za očekivati je da će se Bugari potpuno povući. Kao što sam najavio, Ante Čačić skida Duju Čopa. Na travnjaku Minev. Par riječi o jučerašnjim rezultatima. Ono što bi Dinamo i navijači Dinama, nadam se, moglo zanimati jest rezultat Red Bull Salzburga. Samo da pogledamo ovaj je napad. Badelj može ubaciti. Badelj. Još i dalje napad Dinama. Badelj, Rukavina, gol! Gol Ante Rukavina, ne, da, gol je, 2-2, 60. minuta, novo izjednačenje. Ante Rukavina, tko drugi, njegov drugi pogodak večeras, treći u ove dvije utakmice, 2-2, Dinamo je odmah iskoristio igrača više. To je za poželjeti, to je samo mogao poželjeti Ante Čačić. Sada ulazi još jedan napadač, ušao je Duje Čop, izašao Adrian Kaleljo. Sve karte u napad baca trener Dinama. Ništa drugo mu ni ne preostaje, još pola sata. I tekako puno vremena ima za potpuni preokret. Pogodak Rukavine. Bunili su se zbog nečega igrači bugarske momčadi, ne znam, zbog svojih pogrešaka očito. I pljesak s tribina, navijanje, konačno lijep dekor na Maksimiru. Nema baklji. Ukupno Rukavina, Ludogorec 3-3. Vrsaljko. Samir. Badelj. Nova prigoda za Dinamo, ništa. Ovo je bilo blizu, Duje Čop odmah po ulasku na travnjak, napravio je nereda u gostujućoj obrani. Dinamo je u naletu, Dinamo sada ima itekako dobre izglede. Skupo bi mogao platiti svoju nepromišljenost Marcelinho. Alis Pahić, Samir. Poskliznuo se Čop i gol out. Duje Čop, Splićanin u Zagrebu, Hajdukovo dijete koje je preko Splita stiglo u Dinamo ove sezone. Navijanje sa sjevera.
Tonel. Badelj. Samir. Bećiraj zaleđe. Vidjeli su Njemci zaleđe Fatosa Bećiraja. Dobra odluka linijskog suca Holgera Henschela. Red Bull Salzburg je jučer ispao, najveće iznenađenje u kvalifikacijama za Ligu prvaka od Luksemburžana, od Dudelanža u drugom pretkolu ovog natjecanja. Zahvaljujući većem broju postignutih pogodaka u gostina, ukupni rezultat je bio 4-4. Zbog takvog raspleta, ukoliko Dinamo prođe Ludogorec, dolazi moldavski šerif. To su sad sve nagađanja što bi bilo, kad bi bilo, ali dobro je za znati. Ako bi i to Modri uspjeli proći, bili bi nositelji u četvrtom pretkolu Lige prvaka kao i prošle sezone. Dudelanž je iznenađujuće slavio na svom terenu 1-0 protiv Red Bull Salzburga, a onda zabio čak 3 gola u Salzburgu. Bolji iz ovog ogleda igra protiv moldavskog šerifa koji je s 2 puta 1-0 mirno prošao armenski Ulises. Dinamu treba još jedan pogodak. Žuti karton za Samira. Je li bilo to udarca laktom? Ako jest, sigurno je bilo nenamjerno. Samir je ipak zaradio žuti karton. Da vidimo to još jednom. Došlo je do sudaranja više ramenima, kako se meni čini, sa Svetoslavom Đakovom. Đakov je pao pokošen na travnjak. Samir zaradio žuti karton, a sekunde i dalje cure. 65. 66. minuta ogleda Dinama i Ludogorca. Svetoslav Đakov 28. veljače debitirao za bugarsku reprezentaciju u ogledu s Mađarskom i odmah u tom dvoboju asistirao Bojinovu za jedini pogodak i konačnih 1-1. Nekako se čini da će Svetoslav Đakov se oporaviti od ovog teškog udarca i nastaviti utakmicu. Đakov i Genčev, dva zadnja vezna bugarskog prvaka, odigrali su dvije jako dobre utakmice, dobro kontrolirali sredinu terena, radili velike probleme u kreaciji Dinama. Bugari sada s 2 igrača manje trenutačno. Neće stići. Hoće. Brze noge Ivana Stojanova sve stižu. Aut za modre. Alis Pahić. Ovo je težak prekršaj. Možemo li očekivati možda direktan crveni karton? Da vidimo sada. Pak teško, ali čišćenje Duje Čopa. Zaista je ovo bilo visoko podignuta noga. Ko je to tamo bio? Francuz Jean-Luc Alexandre Bart. Morao bi zaraditi žuti karton bivši igrač Saint-Etienne i Liteksa. Da, u ruci je pripremio Felix Cvajer žuti karton. Bart je prošao Saint-Etienne-ovu nogometnu školu, trebao potpisati za Derby County 2006. godine. Dobro odradio probe na otoku, ali kako je Derby upao u financijske poteškoće, put ga je odveo u Liteks i od prošle sezone evo ga u Razgradu. Sada je zaradio žuti karton, ali spriječio opasnu akciju Dinama.
Ubačaj Dinama, Vida je u skoku, nema prekršaja nad Vidom, nedostajalo je nekoliko centimetara, siguran u hvatanju lopte Uroš Golubović. Ima li auta? Ima, mora biti. Dinamo čini pritisak. Mateo Kovačić. Badelj. Gosti su se potpuno povukli. Tonel. Vida zna igrati na boku, iako bolje na desnome nego na ljevome gdje je sada Vida. Uz Vidu je Stojanov. Kovačić ima više prostora. Badelj sa 4-5 igrača u napadu. Sada igra Dinamo, ubačaj, Vida u skoku. Ima li prekršaja? Vide nema. Udarac Badelja i ništa. Vida je sada napravio prekršaj i dao samo prigodu Miroslavu Ivanovu da leži koju minutu na travnjaku. Nadam se da sve to bilježi Felix Cvajer. Miroslav Ivanov zabio jedan od ključnih pogodaka u pohodu na taj naslov prvaka Ludogoreca 23. svibnja. Je zabio jedini gol u toj pobjedi u posljednjem kolu protiv CSKA, pogodak iz slobodnog udarca. Bard. Bez ikakve namjere da zaprijete Dinamovu golu, igraju gosti. Vidjeli ste ovaj slobodni udarac sada. Vrsaljko. Vida. Kovačić. Badelj. Badelj na desnu stranu prema Vrsaljka. Treba što više mijenjati strane, umarati protivničke igrače. Ne davati im loptu. Još nešto više od 20 minuta do kraja utakmice. Vrsaljko, kilometre je pretrčao Šime Vrsaljko večeras. Uz njega agresivan Emil Gargorov. Lopta za Dinamo. Vida, Badelj. Pokušaj proigravanja Bećiraja, zaista dobro igra Francuz. Bart odlično čita igru. Vida. Kovačić. Badelj. Kovačić ima prostora na lijevoj strani. Alis Pahić. Prekršaj. Dinamo se dosta muči da probije ovaj obrambeni bedem Ludogorca. Pletu modri tu mrežu. Sada će pokušati iz prekida. Kovačić je dobio po nogama. I treća izmjena kod Dinama. Ulazi Ivan Peko, izlazi Fatos Bećiraj. Očito Bećiraj nema snage jer u ovakvoj igri takvi robustni napadači su dobro došli. Ivan Peko je robustan naravno, ali Bećiraj puno iskusniji. Sada će pokušati nešto iskombinirati Peko i Duje Čop. Peko će naravno biti više natrag, povučeniji malo. Ravno u ruke Urošu Goluboviću. Peko je otišao na desnu stranu veznog reda na poziciju Ante Rukavine. Rukavina je otišao lijevo.
u samu špicu Duje Čop. Samir. Ponovno sada raste nervoza, curi vrijeme, 73. minuta. Samir, Peko. Peko, malo pod dojmom. Kod gostiju se priprema Didi Gela. Vida. Pokušao je proigrati rukavinu, nije prošlo. Đakov. Vrsaljko. Peko. Peko. Izborio je Peko u loptu. Badelj mijenja stranu. Vida treba što više mijenjati strane. Greška Domagoja Vide, nije uspio prihvatiti loptu. Sada se već jasno vide tragovi umora. Ulazi Didi Gela, izlazi Ivan Stojanov. Ivanov mu je drugo prezime. Stojanov, nećak poznatog bugarskog rukometaša Jordana Lečkova. Ulazi Gela. Sjećate ga se, brzanac, čini se da može puno, ali ostao je puno dužan ovoj publici na Maksimiru. Ako sam dobro pratio događanja na tribinama, prva baklja na istočnoj tribini, brzo su reagirali ljudi iz osiguranja i baklja je već ugašena. Peko. Badelj. Badelj je pirueta Badelja. Badelj se oslobodio za centar šut. Badelj, nema govora o 11-tercu. Kovačić, Samir. Ponovno ima puno prostora na desnoj strani. Peko, ubačaj, dobar ubačaj Peke, ima li pogotka? Brani Golubović. 75. minuta, još 15 minuta nade za modre navijače. Tonel, Vida. Nema prekršaja. Sam je pao Alis Pahić. Samir, Badelj, traži loptu Čop. Peko ipak, Peko, ne može proći Peko juniora Sajsaru. Junior Sajsara može igrati i lijevog i desnog beka. Cijelu večer na lijevoj strani. Peko, loše to bio ubačaj, Badelj. Badelj, odnosno Vrsaljko, ispričavam se, Vrsaljko. Vida, potpuna opsada Ludogorca. Badelj. Vrsaljko. Nije prošao dupli pas s Pekom. Gela. Druga izmjena kod gostiju. Izlazi Emil Gargorov, ulazi Dimo Bakalov. Dimo Bakalov, 23-godišnji bugarski vezni igrač. Još se zatvara Ivajlo Petov. Bakalov igrao za rodni Sliven do prošle sezone kada je došao i postao dio šampionske Ludogorecove momčadi. Još jedan trkač. Dimo Bakalov. Vida za Kovačića. Izbjegao je Kovačić start Bakalova. Badelj. Dosta, puno prostora na desnoj strani, više nego na lijevoj. Samir. Zgusnuta je sredina, mora se ići preko krila, preko botkova. Kao da su se oporavili gosti od onog šoka crvenog kartona i primljenog pogotka u 60. minuti. Još 13 minuta nade za modre.
Alis Pahić za Badelja. Badelj i Kovačić se izmjenjuju na poziciji zadnjeg veznog. Ništa, nema prekršaja, kaže Felix Cvajer. Tonel. Samir. Badelj, Peko. Može li Peko ubaciti? Nekako usporeno sada sve djeluje Vrsaljko. Ovo je dobar ubačaj. Vrsaljko u skoku. Tko drugi nego Ante Rukavina. Ante Rukavina zabio Džeru 2 komada i ostavio Dinamo u Europi. Trener je bio Alir Hodžić. Zabio Malme u prošle sezone za 2-1 u play-offu Lige prvaka. Zabio Ludogorcu 3 komada. Badelj. Kovačić. Kovačić fino je vidio ulazak Samira. Sajsara. Čop. Samir. Samir. Lukav ubačaj Samira. Umalo autogol. Imali. Nema pogotka. Ante Rukavina je bio pred golom. Vida. Ivanov. Miroslav Ivanov sada igra desnog beka. Ovo je bila velika prigoda. 80. minuta. Ubačaj Samira i umalo autogol. Nespretno je reagirao Bart. Odlično brani Uroš Golubović. Spreman na sve Golubović. Vrsaljko, Vida. Fino prolazi Kovačić. Peko. Vrsaljko. Badelj. Treba pokušati nešto okomiti. Ovako Samir, hoće li doći do lopte? Samir hoće, Samir ništa od svega. Lopta za goste. Golubović. Umor je očiti kod bugarskih igrača. Tek malo prije ušli Guela i Dimo Balakov idu na skok na ove lopte. Svi ostali se uglavnom orijentiraju na defensivne zadatke. To je već 30 minuta, to je već 20 minuta do onog crvenog kartona. Jedan pravi bugarski bunker. Hoće li izdržati i 30 minuta? Još 10 minuta igre na Maksimirskom stadionu plus nadoknada suca Cvajera. Tonel. Vrsaljko. Može li Vrsaljko pomoći po ovoj desnoj strani? Ubačaj sa gotovo centra. Teško da će biti od koristi. Samir. Peko. Dosta je tiho na Maksimiru. Kovačić, ne dolazi lopta do Badelja. Vida, Samir. Peti iz zalaganja za Vidu. Samir, sada se Samir vratio po loptu. Hoće li on pokušati nešto? Greška Samira ravno u noge Stanislavu Genčevu.
Čop, hoće li stići Čop? Neće. Duje Čop u prošloj sezoni odigrao 29 prvenstvenih utakmica za Split, zabio 8 golova. Dodao je još 2 u kvalifikacijama za Europsku ligu, standardni član mlade reprezentacije Ive Šuška. Ne bi bilo loše jedan i večeras. Ali treba stvoriti prigodu. Nema lopti, nema kvalitetnih lopti za napadače. Alis Pahić. Sporo ide lopta Dinama. Vrsaljko. Ivan Peko natrag za Vrsaljka. Vida ima prostora. Dobar dribling Alis Pahića. Blok Mineva. Vida. Vrsaljko. Peko ima prostora. 1 na 1. Može li proći Brazilca? Možda je ovo i bolja odluka. Dodavanje za Vrsaljka, ali nije bilo točnosti u toj lopti. Damire, koje su posljednje upute Ante Čačića svojim igračima? Pa evo, cijelo vrijeme zadnjih zapravo jedno 15-20 minuta on konstantno pokazuje svojim igračima samo da idu prema naprijed. Prema naprijed. Pritom konstantno pogledava na svoj sat. Vrijeme je zapravo njegov najveći neprijatelj sada. I ova desetorica u zelenim dresovima. Novo krivo dodavanje. Ne izgleda ovo dobro. Ponovno se uvukao nemir u igru Dinama. Puno pogrešaka, puno krivih dodavanja. Nema kreativnosti, imaginacije. Ne znaju kako probiti bunker s igračem Anje Ludogorca. Čop. U Čopu mora biti još snage. Sajsara i lopta za vratara bugarskog prvaka, za Uroša Golubovića. U teškoj situaciji je i trener Dinama, 59-godišnji Ante Čačić. Dinamo mu je apsolutno najveći i najteži zadatak i najodgovorniji u njegovoj trenerskoj karijeri. Slaven, Zadar, Lokomotiva, Osijek, Kamen Ingrad i Sesvete nisu ništa spram klupe Dinama. Vida. Minev. Ivanov. Sada su dvojica igrača, trojica igrača Ludogorca ostali iza lopte. Nije to uspio iskoristiti Kovačić. Nema prekršaja. Vida. Vrsaljko, 87. minuta je počela. Samir. Nema pritiska modrih. Onog pravog pritiska. Nema prigoda, nema ubačaja. Puno pogrešaka poput ove Ante Rukavine. U prvom ogledu su Marcelinho i Gargorov bili najopasniji igrači bugarskog prvaka. Tako je bilo i večeras. Pogodak Gargorova u 12. minuti, Marcelinha u 36. Rukavina je odgovorio s 2 gola. Rezultat je 2:2. Ovaj rezultat vodi Bugare dalje. Samir. Treba pogodak modrima. Peko, ubačaj Peke na prvu vratnicu, loše. Bez problema čisti Svetoslav Đakov i treća izmjena kod gostiju. Ulazi igrač s brojem 27, rumunjski stoper Kozmin Moći. Izlazi
Miroslav Ivanov, još jednog obrambenog igrača uvodi Ivajlo Petev. Tonel traži od Ivanova da se malo požuri. Zaista je Tonel postao pravi Zagrebčanin, da tako kažemo. Dinamovac. Vidjet ćemo koliko će produžiti Felix Cvajar. Skupilo se dosta minuta izležavanja, sporih izmjena, protesta kod gostiju. 88. minuta, imali snage u modrima. Bakalov. Potpuna tišina na Maksimiru. Ivajlo Petev, 34 godine, igrao veznog igrača za Liteks iz Spartu iz Varne. Studiozan u proučavanju protivnika. Dinamo gleda uživo nekoliko puta. Očito je dobro pročitao modru igru. Kako sam kaže, radi na sebi non stop. Bio je u kampovima Barcelone, Valencije, Espanjola i radi, očito je dobar posao s bugarskim prvakom. Tonel, jači, čvršći u skoku. Širi ruke Ante Čačić. I loša lopta za Samira. Nije mogao nikako Samir do ove lopte. U posljednjoj smo minuti utakmice, ne računajući dodatak suca. Ima još nade, treće pretkolo se igra 31.7. odnosno 1.8. Uzvrati 7 dana kasnije čeka Šerif iz Moldavije, stari Dinamov znanac od prije 2 sezone. Imali snage u ovoj Dinamovoj momčadi za pogodak u posljednjim trenucima. Još će se sada malo izležavati. Red na odmor. Za odmor je došao na juniora Sajsaru. Čvrst istina start Vrsaljka. Odnosno bio je to, ispričavam se, Didi Gela. Na travnjaku Kovačić. 5 minuta nade za Dinamo. Badelj. Zabio je Rukavina jednom u Sučevoj nadoknadi u Bugarskoj. Može li on ili neko drugi u ovoj utakmici? Tonel. Peko. Vrsaljko, Vida. Nema puno vremena. I pogreška vide i opasna situacija sada za Dinamo. Na svu sreću Kozmin Moć je ipak stoper, te nije uspio iskoristiti ovu šansu, veliku prigodu Ludogoreca. Badelj. Sporo idu i Dinamovi igrači prema naprijed. Kovačić, zatim Alis Pahić i natrag za Vidu. Nema rješenja Dinamo. Samir. Može li nekakvim super potezom ovu utakmicu riješiti Samir ili Badelj ili Kovačić? Prekršaj, ovo mora biti prekršaj, tako je. Prekršaj Dima Bakalova. Slobodan udarac, daleko je to, 30 metara od gola Uroša Golubovića. Tko će pucati? Nema i Banjeza koji ima strašno jak udarac, ali može to pogoditi i Samir ako će se odlučiti na direktan udarac. Vjerojatno hoće. Zdravko Mamić zabrinut kako ne bi bio. Puno toga ovisi o europskim nastupima, europskim eurima kod Dinama. Samir biti će ovo ubačaj Samira prema Tonelu. Nikoga nije bilo na ovom proigravanju. Vjerujem da se to vježbalo na treninzima. Ostaje 2-2.
Hoće li i vratar Golubović dobiti žuti karton? Hoće. Žuti karton pišemo i Urošu Goluboviću. 36 godina, iskusni Uroš Golubović. Prazne se već maksimirske tribine. Vida. Kovačić. Badelj, uzeo mu je loptu Didi Gela. Gela koji se sada žali na ozljedu ramena. I prekršaj Milana Badelja. Žuti karton za Dinamova kapetana, koji vjerojatno igra posljednje minute u Dinamovom dresu. Ozlijedio se sada i Dimo Bakalov. 23 godine, ali zna što treba činiti u ovakvim trenucima. Opasno sada prijeti Bakalov, oprezan Vrsaljko. Aut, lopta za goste. Ne znaju gosti tko će izvesti ovaj slobodni udarac. Gela je zaradio još jedan žuti karton. Naravno da je ovo sve smišljeno i dogovoreno. Ne žele žutih kartona gosti. Samo da prođe još ovih nekoliko minuta koliko je preostalo do kraja. Đakov. Badelj. Peko. Tonel, duga lopta, stihijski napad i Modrić posljednjih 20 minuta. Samir, Čop je u skoku i lopta je kod Uroša Golubovića. Nevjerojatno, ovo je zaista preko granica dobrog ukusa. Odugovlačenja bugarskih igrača. Gela. Badelj. Nema prekršaja nikakvog nad Bakalovim. Kelava. Lopta za goste. Hoće li se dogovoriti tko će izvesti aut? Tu veliku odgovornost na sebe je preuzeo Junior Sajsara. Tonel. Kelava. Kovačić. Svi u napad. Trebao bi i golman. Nema se više što čekati. Samir natrag. Samir za Tonela. Peko je nešto sada odigrao, prolazi Peko, može li Peko asistirati? Ovo bi trebao biti korner za Dinamo, tako je, traže domaći igrači. 11-terac, mislim da nema govora o 11-tercu, da je bugarski igrač izbio loptu čisto u korner. Vidjet ćemo sada to još jednom. Bilo je kontakta, istina, sa nogom Ivana Peke. Korner za Dinamo, vjerojatno posljednja prigoda Dinama da ostane u Europi, da ne završi ovako rano svoj europski put već u srpnju. Još se malo odmara Svetoslav Đakov na travnjaku. Korner će izvesti Alis Pahić, Kelava je u 16-tercu, svi Dinamovi igrači su u protivničkom kaznenom prostoru. Alis Pahić, Samir, ponovno za Alis Pahića, prigoda za bolji drugi ubačaj. Alis Pahić prebacuje na lijevu nogu, velika prigoda, gol!
Dinamo ostaje u Europi. Osvetilo se odugovlačenje gostima, sva ona ležanja na terenu sada se mogu odmarati do iduće sezone. Dinamo 3, Ludogorec 2, Domagoj Vida, infarktna završnica, jedna od najinfarktnijih završnica u Dinamovoj nogometnoj povijesti. Ova momčad očito ipak ima karakter. 93. minuta prve utakmice, pogodak je zabio Ante Rukavina. 90 i tko zna koja minuta druge utakmice, Domagoj Vida, čovjek koji je igrao stopera, beka, krilo i napadača na ovoj utakmici, zabija gol za 3-2, zabija gol za ostanak u Europi. Dinamo nastavlja svoj put. Samo u sezoni 2005-2006 bili su bez europske jeseni, ostalo ili kup UEFA, odnosno Europska liga ili Liga prvaka. Rekao sam, treće pretkolo Lige prvaka, 31.7. ili 1.8. prve utakmice, 7 dana kasnije uzvrati. Šerif iz Moldavije čeka opasan protivnik, vjerojatno i jači od ovog kojeg su Zagrebčani izbacili u ovakvoj nevjerojatnoj završnici. Oprez mora biti na maksimumu i u toj minuti. Samardžić, Georgijev, Dedovi društvo su zaista jako dobri, ali treba sada slaviti. Dinamo je pogodkom Domagoja Vide u 98. minuti prošao dalje, prošao u treće pretkolo Lige prvaka. Damir Salamon je negdje u blizini travnjaka, čekamo njegove reakcije, pljesak, zadovoljstvo, bilo je svega u ovoj utakmici. Ante Čačić je sa našim Damirom, očito je da je trener pun emocija. Da čujemo, Damire. Evo, gospodine Čačić, nevjerojatno, mačka je za vas 0, ja bih rekao. Da. A šta reći, mislim, Ludogorec, luda utakmica, jedna i druga. Vrut sam jako, presretan sam, jer ovakav moral i ovakvu snagu koju smo imali do zadnjeg trenutka, primali smo ta 2 gola smo primili iz 2 prekida. Teško se pod ovakvim imperativom vraćati, međutim bili smo mentalno stabilni. Da. Vidite sami, ovo je za nas sjajna pobjeda, ovo je izlazak po meni u Europu siguran. Nećemo valjda imati takve iste infarktne utakmice protiv Šerifa, ja se nadam. A šta reći, nadam se da nećemo, ali veseli me da momčad postiže golove kad je najbitnije. Nije kritično za momčad Dinama da u zadnjim trenucima utakmica okreće rezultate. Mi to činimo u zadnje vrijeme i to govori da smo stabilni, da smo mirni, da smo normalni, da radimo što možemo, a na kraju eto, osmetila nam se i sportska sreća. Hvala i puno sreće dalje. Hvala. Evo Domagoj, sad ti molim te nešto. Nevjerojatno gol, zaista. Čestitam svim suigračima, evo ne mogu doći do zraka, vidio se da smo se potrošili na terenu maksimalno. Imali smo jako tešku situaciju, ali pokazali smo karakter. To je već 7. 8. puta. Nismo baš najbolje krenuli utakmicu. Ludogoreca se kaznio, ali evo, dokazali smo da možemo i neka ova pobjeda bude novi zalet za ono što nam slijedi, znači prvenstvo Cibalija i onda Šerif. Puno sreće dalje, hvala lijepo. Hvala vam. Hvala Domagoju Vidi, hvala cijeloj momčadi Dinama na jednoj nevjerojatnoj nogometnoj večeri. Sjećate se vjerojatno i vi, poštovani gledatelji, raznoraznih ispadanja iz Europe, nesretnih situacija, kada se prizivala razna prokletstva ovoga stadiona. Mora se i to jednom vratiti, mora se vratiti Dinamo koji nije briljirao večeras, Dinamo koji je opasno visio od ove 98. minute, je svojim srcem ipak uspio preokrenuti, pobijediti Ludogorec i proći dalje. Domagoj Vida je jedan od heroja
drugi je sigurno Ante Rukavina i treba čestitati Modrima na ovoj pobjedi, ali Ante Čačić ima puno posla uoči ogleda sa Šerifom, jer dosta toga nije valjalo. Bilo je puno stihijskih napada, nije bilo organizacije igre, čak ni s igračem više. Ono što je dobro, Dinamo je prošao dalje i sada samo treba zaželjeti sreću i ostalim